Ni kenshi cyane rero usanga umuntu aba icyamamare kubera ku kintu akora, ugasanga umuntu aba icyamamare kubera gukina umupira, ugasanga umuntu aba icyamamare kubera gukina filimi neza cyangwa se kuba umuhanzi, umucuranzi, ndetse ukaba usanga abantu benshi bavuga bati uriya muntu ankorera indirimbo neza cyangwa se akora indirimbo zikaryoha, aririmba indirimbo zikaryoha. Nibwo rero usanga tuganira ku binyamakuru biba biri ku mbuga nkoranyambaga zacu, ugasanga turi kubisoma, ugasanga hariho ibyamamare byaba byashyizeho akanya ko kugira ngo baganirize ababakurikiye. Uyu rero ku myaka ye 33 y'amavuko, ku myaka 14 yayimaze yaramaze kuba icyamamare, ari umusitari. Ayimaze ari icyamamare muri 2021. Uyu mukobwa dushaka kubabwira Shaddy-Boo afite imyaka, ku myaka 30 yenyine, ku myaka 14 yimaze ari umusitari ugomba kuryoshya, dore ko mu myaka muri 2011 uyu mukobwa Shaddy-Boo nibwo yagaragaye mu ndirimbo ari umusitari, indirimbo ya King James. Shaddy-Boo ahita agaragara ku ndirimbo ya King James, aba aragaragaye neza. Ni ukuvuga ngo imyaka 33, imyaka 14 rero ayimaze ari umusitari. Nkuko rero tugenda tubibabwira, ntabwo ribara umukuru nk'umuto, waribonye n'umugani wa kinyarwanda ngo ntabwo ribara umukuru nk'umuto waribonye. Ushobora kwibaza ati kubera iki haba hari abantu benshi baba bangana na Shaddy-Boo ku myaka ye 33, bakaba baravukiye rimwe ndetse bangana, ndetse akenshi baranabyirukanye bakaniga amashuri amwe, ariko bakaba batari bagera kuri uru rwego Shaddy-Boo agezemo rwo kuba icyamamare, rwo kuba ari icyamamare ndetse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari mukuru w'inkoranyambaga, akaba ari we uhagarariye imbuga nkoranyambaga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ushobora kwibaza ati ni ukubera iki Shaddy-Boo ahagarariye imbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda? Ndagira ngo mbabwire yuko Shaddy-Boo si ukuba mwiza gusa, si no kuba akunzwe cyane, si no kuba ari umukobwa w'icyitegererezo, ahubwo reka tubivuge, ni umukobwa ugaragara neza mu gihugu cyacu, dore ko ari nawe mukobwa muri iki gihugu cyacu ukurikiranwa cyane mu gihugu cyacu. Shaddy-Boo mu gihugu cyacu mu bakobwa ni gukurikiranwa, ariko mu gihugu cyacu umuntu wa mbere ukurikiranwa cyane ni umukuru wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Biratangaje cyane rero, ari nabyo byatangaje byaciye ururondogoro abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, kuba Shaddy-Boo ari uwa kabiri mu gihugu cyacu urebwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho Shaddy-Boo arebwa na 1,200,000. Shaddy-Boo akaba arebwa n'abo bantu bareba Shaddy-Boo bamukurikirana, akaba ari we ukurikirana n'umukuru wacu w'igihugu, dore ko umukuru wacu w'igihugu ari we urebwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari we urebwa cyane. Shaddy-Boo rero akaba amugwa mu ntege, ari we ugaragara neza cyane, unagaragara ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari mukuru w'imbuga nkoranyambaga mu bakobwa bose b'u Rwanda barebwa cyane. Shaddy-Boo rero akaba ari icyamamare ku myaka ye 33, murabizi neza imyaka 14 ayimaze ari umusitari. Shaddy-Boo rero hakaba hari undi muhanzi nawe muzi cyane, ukunzwe cyane, ariko mbere na mbere reka nge mbanza mbibutse ababa bafunguye imbuga zabo batamenyereye ikinyamakuru Ogera TV, kugira ngo ubashe kubona amakuru ya Ogera TV, kanda subscribe, ukande kukazogera, ndetse ujye no muri comment ugire icyo ubwira ikinyamakuru Ogera TV. Ogera TV rero ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ndetse biba byaciye ku mbuga nkoranyambaga za YouTube, ndetse zibagezaho ibyamamare ubu ngubu biri kuca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Shaddy-Boo rero ubu ngubu ari kugwa mu ntege, nawe akaba ari umuhanzi wa gatatu cyangwa se umusitari wa gatatu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri 2025, ubwo turavuga umwaka ushize, aribwo yagaragaye cyane. Nawe akaba ari gukurikirwa na miliyoni n'abantu 200, nawe
ubwo ngubwo Shadibu twabivuze nabi haruguru ari kurebwa na miliyoni 12. Shadibu arebwa na miliyoni 12 mu twihanganire sore, niwe ugwa mu ntege umukuru wacu w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Naho Bruce Melody ari kurebwa ari gukurikiranwa na miliyoni 1 n'abantu 200 bonyine. Murumva yuko niwe uri kugwa mu ntege uyu muhanzikazi wacu cyangwa se uyu mukunzi ukunzwe cyane n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi, ariwe Shadibu uri kurebwa na miliyoni 12 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ariwe wa kabiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwa mbere we twamubabwiye ni umukuru wacu w'igihugu ariwe urangaje imbere abanyarwanda. Ni na ngombwa rero agomba kurebwa cyane kuko akunzwe n'abanyarwanda. Ni umuyobozi ukunda igihugu cye ndetse akaba yanapfira igihugu cye kubera abanyarwanda, n'abanyarwanda rero bakaba bamukunda. Umuntu wa gatatu rero akaba ari Bruce Melody mu mwaka wa 2025 nibwo yakurikirwaga na miliyoni 1,200,000. Umwamikazi rero umwamikazi w'imbuga nkoranyambaga akaba ari uyu nguyu Shadibu rero akaba ari umwamikazi w'imbuga nkoranyambaga, ariko akaba ari n'umukobwa mwiza cyane, aho ubwiza bwe bwamukuye aho umwami yakuye busikete. Ngira ngo abakera bazi imigani bazi neza aho umwami yaba yarakuye busikete, niko abanyarwanda babivuze. Akaba ariho ubwiza bwa Shadibu rero bwamukuye bumugira umwamikazi nawe w'imbuga nkoranyambaga, dore ko ari nawe ukuzwe cyane, nyine murabizi cyane, ndetse n'abakunzi ba Shadibu baravuga bati uyu mukobwa ni mwiza reka tumukunde. Ubwo rero ikinyamakuru Ogera TV cyageragaho abakunzi bakunze Shadibu bari ndetse baba bateraniye, twabaje byinshi kuri Shadibu. Bavuga yuko umwamikazi wabo w'imbuga nkoranyambaga koko ari Shadibu, bahamya nabo iri jambo, baravuga bati Shadibu turamukunda, ni umukobwa ubereye igihugu, ni umukobwa tugomba gukurikirana kubera ubwiza bwe ndetse n'uburanga bwe, no kuririmba kwe tukunda kureba mu kanwa ke, turamukunda cyane. Rero uyu Shadibu akaba ari umuntu wigeze ashinga urugo cyangwa se aba yakubaka, yatunze umugabo, akaba ari umugore cyangwa se umumama w'abana 2, akaba yaragize urugo. Yabanaga rero n'umugabo agatandukana nawe mu mwaka wa 2016. Umugabo we akaba yaritwaga Medisari. Uyu mugabo akaba yaratandukanye nyine na Shadibu, ariko babyaranye abana 2. Bibaho rero yuko ushobora gushakana n'umugabo ariko bikaba ngombwa ko mutandukana mudatandukanyijwe n'ikindi, ari kudahuza cyangwa se hari ibyo mudahuza, ukaba watandukana n'umugore n'ubundi hari ibyo mutari guhuza mu ngo, cyangwa se abenshi abasitare, abantu benshi bagiye bibaza tese baba baratandukanye kubera abasitari bakunze kugirana icyo bita nyine kontra, bakaba baragiranye kontra, wenda ese baba baratandukanyijwe n'ikindi byinshi cyane. Rero aba basitari baba bafite byinshi bafite bihishe, cyangwa se undi akaba yabona undi musitare uruta wa undi, cyangwa se uruta wa mugore bari kumwe, cyangwa se wa mugabo bari kumwe, ugasanga baratandukanye. Ariko uyu Shadibu ntabwo ari umukobwa, rero ni umubyeyi w'abana 2 yabyaranye n'uyu mugabo Medisari, ariwe waba waramugize umugore bwa mbere, cyangwa se waramurongoye akiri umukobwa. Ibi ngibi rero bibaho ko abantu batandukanye, iyo badatandukanyijwe n'urupfu, abenshi batandukanywa no kuba hari ibyo batumvikana, nk'uko twabivuze haruguru, ugasanga ntibari kumvikana mu mibanire yabo, cyangwa se ugasanga umwe arushije undi umutungo kuyo bashatse bafitanye. Rero iyi ndirimbo yashyize hanze ubwo yari ari kumwe na Kingi James. Iyi ndirimbo akaba ari indirimbo yakunzwe cyane, ni indirimbo yakoze abantu ku mutima kubera uyu mukobwa, ndetse irakundwa cyane kuba uyu mukobwa yarakunzwe cyane. Iyi ndirimbo ya Bruce Melody yahise igira abafana benshi, igira abantu benshi bayikurikira kubera uyu mukobwa Shadibu rero akaba ari umwamikazi w'imbuga nkoranyambaga, nyine akaba ariwe unakurikirwa cyane, aho twababwiye yuko akurikirwa na miliyoni 12 z'abantu bose. Miliyoni 12 ni ukuvuga ngo
ukuvuga ngo usanga ari nta munyarwanda rero utamukurikira. Abanyarwanda batamukurikira Shaddy Boo ni bake cyane, aho usanga abantu benshi abana b'imyaka 18 guhera ndetse n'ab'imyaka 10 basigaye batunga imbuga nkoranyambaga. Ni kenshi cyane rero usanga umuntu aba icyamamare kubera ku kintu akora, ugasanga umuntu aba icyamamare kubera gukina umupira, ugasanga umuntu aba icyamamare kubera gukina filimi neza, cyangwa se kuba umuhanzi umucuranzi, ndetse ukaba usanga abantu benshi bavuga bati uriya muntu ankorera indirimbo neza, cyangwa se akora indirimbo zikaryoha, aririmba indirimbo zikaryoha. Nibwo rero usanga tuganira ku nyamakuru biba biri ku mbuga nkoranyambaga zacu, ugasanga turi kubisoma, ugasanga hariho ibyamamare byaba byashyizeho akanya ko kugira ngo baganirize ababakurikiye. Uyu rero ku myaka ye 33 y'amavuko, ku myaka 14 yayimaze yaramaze kuba icyamamare, ari umusitari. Ayimaze ari icyamamare muri 2021. Uyu mukobwa dushaka kubabwira Shaddy Boo afite imyaka ku myaka 30 yenyine, ku myaka 14 yimaze ari umusitari ugomba kuryoshya, dore ko mu myaka muri 2011 uyu mukobwa Shaddy Boo nibwo yagaragaye mu ndirimbo ari umusitari, indirimbo ya King James. Shaddy Boo ahita agaragara ku ndirimbo ya King James, aba aragaragaye neza. Ni ukuvuga ngo imyaka 33, imyaka 14 rero ayimaze ari umusitari. Nkuko rero tugenda tubibabwira, ntabwo ribara umukuru nk'umuto. Waribonye n'umugani wa kinyarwanda ngo ntabwo ribara umukuru nk'umuto. Waribonye, ushobora kwibaza ati kubera iki haba hari abantu benshi baba bangana na Shaddy Boo ku myaka ye 33, bakaba baravukiye rimwe ndetse bangana, ndetse akenshi baranabyirukanye bakaniga amashuri amwe, ariko bakaba batari bagera kuri uru rwego Shaddy Boo agezemo rwo kuba icyamamare, rwo kuba ari icyamamare ndetse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari mukuru w'inkoranyambaga, akaba ari we uhagarariye imbuga nkoranyambaga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ushobora kwibaza ati ni ukubera iki Shaddy Boo ahagarariye imbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda? Ndagira ngo mbabwire yuko Shaddy Boo si ukuba mwiza gusa, si no kuba akunzwe cyane, si no kuba ari umukobwa w'icyitegererezo, ahubwo reka tubivuge ni umukobwa ugaragara neza mu gihugu cyacu, dore ko ari nawe mukobwa muri iki gihugu cyacu ukurikiranwa cyane mu gihugu cyacu. Shaddy Boo mu gihugu cyacu mu bakobwa ni gukurikiranwa, ariko mu gihugu cyacu umuntu wa mbere ukurikiranwa cyane ni umukuru wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Biratangaje cyane rero, ari nabyo byatangaje byaciye urundogoro abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, kuba Shaddy Boo ari uwa kabiri mu gihugu cyacu urebwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho Shaddy Boo arebwa na 1,200,000. Shaddy Boo akaba arebwa n'abo bantu bareba Shaddy Boo bamukurikirana, akaba ari we ukurikirana n'umukuru wacu w'igihugu, dore ko umukuru wacu w'igihugu ari we urebwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari we urebwa cyane. Shaddy Boo rero akaba amugwa mu ntege, ari we ugaragara neza cyane, unagaragara ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari mukuru w'imbuga nkoranyambaga mu bakobwa bose b'u Rwanda barebwa cyane. Shaddy Boo rero akaba ari icyamamare ku myaka ye 33, murabizi neza imyaka 14 ayimaze ari umusitari. Shaddy Boo rero hakaba hari undi muhanzi nawe muzi cyane ukunzwe cyane, ariko mbere na mbere reka nge mbanza mbibutse ababa bafunguye imbuga zabo batamenyereye ikinyamakuru Ogera TV, kugira ngo ubashe kubona amakuru ya Ogera TV, kanda subscribe, ukande kukazogera, ndetse ujye no muri comment ugire icyo ubwira ikinyamakuru Ogera TV. Ogera TV rero ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ndetse biba byaciye ku mbuga nkoranyambaga za YouTube, ndetse zibagezaho ibyamamare ubu ngubu biri kuca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Shaddy Boo rero ubu ngubu ari kugwa mu ntege, nawe akaba ari umuhanzi wa gatatu cyangwa se umusitari wa gatatu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri 2025, ubwo turavuga umwaka ushize aribwo yagaragaye cyane. Nawe akaba
ari gukurikirwa na miliyoni n'abantu magana abiri. Miliyoni n'abantu magana abiri nawe ubwo ngubwo Shadibu twabivuze nabi haruguru ari kurebwa na miliyoni 12. Shadibu arebwa na miliyoni 12 mu twihanganire sore niwe ugwa mu ntege umukuru wacu w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Naho Bruce Melody ari kurebwa ari gukurikiranwa na miliyoni 1 n'abantu magana abiri bonyine. Murumva yuko niwe uri kugwa mu ntege uyu muhanzikazi wacu cyangwa se uyu mukunzi ukunzwe cyane n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi ariwe Shadibu uri kurebwa na miliyoni 12 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ariwe wa kabiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwa mbere we twamubabwiye ni umukuru wacu w'igihugu ariwe urangaje imbere abanyarwanda. Ni na ngombwa rero agomba kurebwa cyane kuko akunzwe n'abanyarwanda. Ni umuyobozi ukunda igihugu cye ndetse akaba yanapfira igihugu cye kubera abanyarwanda, n'abanyarwanda rero bakaba bamukunda. Umuntu wa gatatu rero akaba ari Bruce Melody mu mwaka wa 2025 nibwo yakurikirwaga na miliyoni 1 n'ibihumbi magana abiri. Umwamikazi rero umwamikazi w'imbuga nkoranyambaga akaba ari uyu nguyu Shadibu rero akaba ari umwamikazi w'imbuga nkoranyambaga, ariko akaba ari n'umukobwa mwiza cyane, aho ubwiza bwe bwamukuye aho umwami yakuye busikete. Ngira ngo abakera bazi imigani bazi neza aho umwami yaba yarakuye busikete, niko abanyarwanda babivuze. Akaba ariho ubwiza bwa Shadibu rero bwamukuye bumugira umwamikazi nawe w'imbuga nkoranyambaga, dore ko ari nawe ukuzwe cyane nyine murabizi cyane, ndetse n'abakunzi ba Shadibu baravuga bati uyu mukobwa ni mwiza reka tumukunde. Ubwo rero ikinyamakuru Ogera TV cyageragaho abakunzi bakunze Shadibu bari ndetse baba bateraniye, twabaje byinshi kuri Shadibu. Bavuga yuko umwamikazi wabo w'imbuga nkoranyambaga koko ari Shadibu, bahamya nabo iri jambo, baravuga bati Shadibu turamukunda, ni umukobwa ubereye igihugu, ni umukobwa tugomba gukurikirana kubera ubwiza bwe ndetse n'uburanga bwe no kuririmba kwe, tukunda kureba mu kanwa ke, turamukunda cyane. Rero uyu Shadibu akaba ari umuntu wigeze ashinga urugo cyangwa se aba yakubaka, yatunze umugabo, akaba ari umugore cyangwa se umumama w'abana babiri, akaba yaragize urugo. Yabanaga rero n'umugabo agatandukana nawe mu mwaka wa 2016. Umugabo we akaba yaritwaga Medisari. Uyu mugabo akaba yaratandukanye nyine na Shadibu, ariko babyaranye abana babiri. Bibaho rero yuko ushobora gushakana n'umugabo ariko bikaba ngombwa ko mutandukana mudatandukanyijwe n'ikindi, ari kudahuza cyangwa se hari ibyo mudahuza, ukaba watandukana n'umugore n'ubundi hari ibyo mutari guhuza mu ngo, cyangwa se abenshi abasitare, abantu benshi bagiye bibaza tese baba baratandukanye kubera abasitari bakunze kugirana icyo bita nyine kontra, bakaba baragiranye kontra, wenda ese baba baratandukanyijwe n'ikindi byinshi cyane. Rero aba basitari baba bafite byinshi bafite bihishe, cyangwa se undi akaba yabona undi musitare uruta wa undi, cyangwa se uruta wa mugore bari kumwe, cyangwa se wa mugabo bari kumwe, ugasanga baratandukanye. Ariko uyu Shadibu ntabwo ari umukobwa, rero ni umubyeyi w'abana babiri yabyaranye n'uyu mugabo Medisari, ariwe waba waramugize umugore bwa mbere, cyangwa se waramurongoye akiri umukobwa. Ibi ngibi rero bibaho ko abantu batandukanye, iyo badatandukanyijwe n'urupfu, abenshi batandukanywa no kuba hari ibyo batumvikana, nk'uko twabivuze haruguru, ugasanga ntibari kumvikana mu mibanire yabo, cyangwa se ugasanga umwe arushije undi umutungo kuyo bashatse bafitanye. Rero iyi ndirimbo yashyize hanze ubwo yari ari kumwe na Kingi James. Iyi ndirimbo akaba ari indirimbo yakunzwe cyane, ni indirimbo yakoze abantu ku mutima kubera uyu mukobwa, ndetse irakundwa cyane kuba uyu mukobwa yarakunzwe cyane. Iyi ndirimbo ya Bruce Melody yahise igira abafana benshi, igira abantu benshi bayikurikira kubera uyu mukobwa Shadibu rero akaba ari umwamikazi w'imbuga nkoranyambaga nyine, akaba ariwe unakurikirwa cyane, aho twababwiye yuko akurikirwa
na miliyoni 12 z'abantu bose. Miliyoni 12 ni ukuvuga ngo usanga ari nta munyarwanda rero utamukurikira. Abanyarwanda batamukurikira Shaddy Boo ni bake cyane, aho usanga abantu benshi abana b'imyaka 18 guhera ndetse n'ab'imyaka 10 basigaye batunga imbuga nkoranyambaga.